Bibiliya ngo Elisa atinda kuri Eliya aravuga ndagumana nawe, aravuga nawe ubwo waca mu bikomeye nabanye nawe ndabwo Bibiliya aribwo nagusiga. Iyo abanye nawe kwiseta, iyo abanye nawe mu madeni, iyo abanye nawe mu ikode, iyo abanye nawe mu bushomeri, yemeye kuza kubana nawe aho ngaho ubona bikomeye, aho ubona ugiye kumwarira, yemeye kuza kwifatanya nawe aho ngaho umugabo yagutaye. Yesu aje kubana nawe, ndabona Yesu aje kubana nawe, ndabona Imana ije kugutabara. Wahagurutse ukazamura haleluya. Ndagira ngo uyu munsi Imana yiyegereze mu buzima bwawe. Imana yabanye nawe, iyo bagiye kukurwanya si babona wowe, babona Imana wasenze. Imana yabanye nawe, iyo baje kukwishyuza iritambika. Imana yabanye nawe, bakohereza amahembe ikitambika. Iyo yabanye nawe, uje Canada batabyemera. Iyo yabanye nawe, indwara yananiranye irakira. Iyo yabanye nawe, urarongorwa batabishaka. Uyu munsi Yesu w'i Nazareti yemeye kubana nawe, yemeye kwifatanya nawe. Wasambuye haleluya. Amaboko amwe nakurekura, andi maboko azagufata. Inshuti imwe nigenda, Imana izazana inzovu. Abantu nibakwanga, izazana ibihumbi bigukunda. Muri aya materaniro ndagukonegita no kwemegwa, ndagukonegita no kumvugwa. Adala bashaka ya babarasi. Uyu munsi ndagira ngo aho waburiye uruvugira, aho waburiye ijambo, aho waburiye haleluya, haleluya. Hano hari abantu twamaze kuba inshuti, tumaze nk'abavandimwe. Baje batagira akazi barakagira, baje bapfuye barazuka. Ubundi impamvu Imana imbamaga ikangura mu cyari kanzana mu muji, hari icyo abandi mwahuye batamaze ngiye kukumarira. Haleluya, amen, haleluya. Ubundi hari abantu mutindana bakaguhoza kuri bench utinjira mu kibuga, nasangwe no kugukura kuri bench nawe ukaja mu kibuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mvuta yanyu nayikeneye, dukeneye ibintu bikubita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Umwana wambaraga ingutiya ukamurwanya yambaye ipantaro noneho. Oya, hari abantu batazi uburyo twahamaga, ntabwo muramenya aho tuvuye, ntabwo turi bisambi cyambere, aho mvuka harashobotse. Niba utanabizi sinaje nje gutegereza aho mvuka. Uzaba kugira ngo unyige uzamenya aho mva. Gusanjobora utarahamenya ntabwo uzamva. Aho nibyo tuzi duhamagawe n'Imana. Ari ikintu Perezida wa Repubulika aherutse kuvuga, aravuga ngo abagabo 10 nibaguteranaho uri umwe, je umenya ko ushoboye. Wigena ubwenge uburyo ugomba kubicaza ukabahagarara ukabayobora. Nibyo. Rero uyu munsi biguhagaze hejuru, ndashaka ngo utahe byicaye munsi y'ibirenge byawe. Haleluya. Aho. Ahandi Imana itaguhariye agaciro ugasenga 7 bikanga, ugasenga 10 bikanga. Hari icyatumije Imana izana Dawidi kuko Sawuli ingoma yari imuciyeho. Nibyo. Hari abantu bari ku ngoma kandi hari abaciye. Kandi Dawidi ari mu gihe cye. Umva ijambo Imana yanyihariye ngo yere message igihe cyagiye. Twivugire iby'Imana naho abantu ndibazabura kuvuga. Ubukundo Bibiliya yivuze. Turasoma mu Bami ba kabiri, umurongo wa 19, haravuze ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Yerisa bati, dore umudugudu uburyo uri heza, nguko ubireba databuja, ariko amazi ya ni mabi. Kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunzanire imberezo nshya, imberezo
Nshya. yari itarakoreshwa na rimwe. Yego. Nta wari uyitekereza, nta n'uwari uyizi. Yego. Muyinzanire imberezo. Nshya. Ako wakavuga imberezo. Nshya. Baramuzanira umunyu, nuko barayimuzanira, arasohoka aja kuri ya soko y'amazi, amishiramo umunyu, aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi. Yego. Ntabwo azongera kwica. Yego. Cyangwa kurura. Yego. Nuko amazi arahumanuka. Na bugingo n'ubu nguko Elisa yabivuze, amazi yarahumanutse. Haleluya. Funga Bibiliya dukomere Imana amashyi. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Nguza ni ijambo rivuga ngo niho wari utegerejwe, Imana ishire mu bikorwa icyo yagushiriye ku isi. Haleluya. Ntabwo wumvishira ijambo. Nzanye ijambo rivuga ngo ni wowe wari utegerejwe kugira ngo Imana ikore icyo wayishakiraga. Yego. Haleluya. Mbanurira abantu babiri, ubabwire ngo niho wari utegerejwe. Niwe wari utegerejwe. Naguhanurira arakaye urebe uwo mutwegeranye, abari ubibwira, agusekera, ukwitayeho, umuhereze keya, umubwire ngo niwe wari utegerejwe. Iyi tariki ni wowe wari utegerejwe. Iyi tariki ni wowe wari urindiriwe. Iyi tariki ni wowe Imana yaririndiriye. Uyu munsi wo kuwa gatatu ni uwawe kugira ngo Imana ishire mu bikorwa. Haleluya. Bibiliya dusomye Yego. ivuze ku mugabo bitaga Elisa. Uyu Elisa yari umugaragu wa Eliya. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu mugabo aza gutinda ku birenge by'umuhanuzi wari ukomeye. Yego. Ngo mu kubana nawe ngo igihe kiza kugera ngo amenya ko ari buze kumukugwaho. Yego. Arangije amenya ubwenge, aramubwira ngo sigara. Elisa aramubwira ngo sinzigara. Yego. Aramubwira ngo aho uri buje hose turagendana. Aramubwira ngo winyingingira kugusiga kuki iminsi yose ntabwo wabimbwirizaga. Yego. Aravuga ngo n'uyu munsi turagira gute? Turagendana. Abana b'abahanuzi baraza baramubwira ngo wamenye ko sobuja ari buze kugukugwaho. Arababwira ngo mwibimbwira kuko iyo utindanye n'amavuta umenya icyo atekereza. Yego. Ntabwo ndumva ibi bintu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Arababwira ngo Yego. mwibimbwiriza mwikwirirwa mundarira amakuru. Yego. Kubera ko iyo utindanye n'amavuta Yego. iyo cyari bukora cyateguwe urabimenya. Yego. Mu yandi magambo iyo watindanye n'usenga urasenga, watindana n'uhanura uganura, watindana n'uwakiza ugakira, watindana n'uwasubizwa ugasubizwa, watindanye n'uwatabaha ugatabagwa, watindana n'uwabyaye ukabyara, watindana n'Imana ugasa n'Imana, wagendana nayo ugakora n'ibisa nayo. Ubwo waje gutindana n'Imana nayitinde mu bibazo byawe, nayitinde mu byananiranye, nayitinde muri dosiye yawe, nayitinde muri ubwo bugwayi, nayitinde muri ayo madeni. Niba waje gutindana n'Imana nawe uyu munsi yaje gutinda muza. Ndabona hari abantu Yesu aje gutabara, ndabona hari abantu Yesu aje guhindura amateka. Wahagurutse ukazamura haleluya. 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 Amen. Arababwira ngo Yego. natindanye n'Imana ifatika.
Yego. ubwo Imana yacu ifatika nayo iguhuze n'ibifatika, ubwo Imana ikora ibigaragara nawe igukorera ibigaragara, ubwo Imana yitamurura ikagaragara nawe utaha ibyawe bigaragara. Hari abantu babyiteguye, wazamuye haleluya. Hari abantu biteguye gutahana ibifatika, wazamuye haleluya. Haleluya. Bibiliya ngo Yerisa atinda kuri Eliya, aravuga ngo ndagumana nawe, aravuga ngo nawe ubwo waca mu bikomeye nabanye nawe, ndabwo Bibiliya aribwo nagusiga. Iyo abanye nawe ku iseta, iyo abanye nawe mu madeni, iyo abanye nawe mu ikode, iyo abanye nawe mu bushomeri, yemeye kuza kubana nawe aho ngaho ubona bikomeye, aho ubona ugiye kumwarira, yemeye kuza kwifatanya nawe aho ngaho umugabo yagutaye. Yesu aje kubana nawe, ndabona Yesu aje kubana nawe, ndabona Imana ije kugutabara. Wahagurutse ukazamura haleluya. Ndagira ngo uyu munsi Imana yiyegereze mu buzima bwawe. Imana yabanye nawe, iyo bagiye kukurwanya si babona wowe, babona Imana wasenze. Imana yabanye nawe, iyo baje kukwishyuza iritambika. Imana yabanye nawe, bakohereza amahembe ikitambika. Iyo yabanye nawe, uje Canada batabyemera. Iyo yabanye nawe, indwara yananiranye irakira. Iyo yabanye nawe, urarongorwa batabishaka. Uyu munsi Yesu w'i Nazareti yemeye kubana nawe, yemeye kwifatanya nawe. Wazamuye haleluya. Aramubwira ngo uyu munsi ndi mu ruhande rwawe, ntabwo ndi bukurekure. Bibiliya ngo segwakiriraza, umuhungu akomeza aba maso. Hari ibya mbere byari bije kuguhitana, Imana iba maso ku buzima bwawe. Haleluya. 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 Ariko wazamuye haleluya. Haleluya. Ako kanya ngo aramubwira ngo tugende, ngo bageze kuri Yorodani, Eliya afata umwenda we akubita amazi acikamo kangahe kabiri. Barangije bagira gute? Barambuka aho ntabwo ndi buhavuge. Ngo bamaze kwambuka, ngo umuyaga ako kanya uraza ubakuraho Eliya. Abana b'abahanuzi baraza bakoba Yerisa, baramubwira ngo uraja he? Ko sobuse yakuvuyeho, uyu munsi uragana he? Ibyo wari wishingikirije ko bipfuye. Haleluya. Hey! Haleluya. 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 Hari abantu bari basi ngo wishingikirije ku kazi, ati nitukwirukana urabura icyerekezo, nitumusenyera aramwara, nimutumuteza uburwayi araseba. Ariko icyo batazi cyo, amaboko amwe nakurekura, andi maboko azagufata. Inshuti imwe nigenda, Imana izazana ibihumbi. Abantu nibakuvaho, nicyo gihe cy'Imana ku buzima bwawe. Imiryango nikurekura, n'Imana ibigiye kugaragara. Ndabona hari abantu Imana igiye kwigaragaza. Haleluya. Wazamuye haleluya. 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 Amaboko amwe nakurekura, andi maboko azagufata. Inshuti imwe nigenda, Imana izazana inzovu. Abantu nibakwanga, izazana ibihumbi bigukunda. Muri aya materaniro ndagukonegita no kwemerwa, ndagukonegita no kumvugwa. Adalabashaka ya babarasi. Mbega Yesu yamamare, yamamare. Abari kubyumva bazamura haleluya. Haleluya. Abana b'abahanuzi baraza baramubwira ngo ko sobuja kuvuyeho. Noneho urajya he? Reba iyi Yorodani
ni iyihe ngingo ikurengera irakwambutsa aya mazi? yego nta bwato buhari, iyo ategetse biramwumvira. yego none aragiye. iyo Yesu w'i Nazareti yiteguye gukora igitangaza, ibyo wari wishingikirije birapfa, abagufashaga bava mu buzima bwawe, abo wari uhanze amaso baragenda. ndagira ngo uyu munsi Yesu agukorera igitangaza kitagira ucitirirwa. Yesu atabara ubuzima bwawe, nawe ubigufashijemo. wazamuye haleluya. icyo ngicyo wasigaranye kigiye guhamagara icyo udafite. icyo ngicyo wasigaranye kigiye guhamagara icyo wabuze. icyo ngicyo wasigaranye kigiye guhamagara icyo uri gushaka. hari abantu biteguye gutabarwa. muhanurire umubwire ngo icyo wasigaranye kigiye guhamagara icyo wabuze. icyo wasigaranye kigiye guhamagara icyo wambuwe. icyo wasigaranye kigiye kugarura agaciro kawe. azanangaya. nubwo bakuroze ndumve ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, ubwo mwuka uri guhumeka ugiye guhamagara undi mwuka. ubwo rugingo watakaje rugiye guhamagara urundi rugingo. ariko abarokore yego haleluya. uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabana, bazajya bagucukurira imva, Imana nayo izisibe. haleluya. urakwiriye mwami. hari abantu bari kubyumva muri aya materaniro. hari abantu 5 bari kubyumva. yego wazamuye haleluya. 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 hey hari abantu yego baje mwaya materaniro. yego hari Yorodani yego yari imbere yaho. yego hari Yorodani yo kutabyara. yego hari Yorodani yo kubura amahoro mu rugo rwawe. yego hari Yorodani yo gupfisha ubukwe. Yego. hari Yorodani yo kukuroga amanywa nijoro. Yego. hari Yorodani yo gukugwamo inda. Yego. ariko uyu mugoroba Yego. ndabona yari yari umwitero agusigiye. Yego. Hallelujah. ndabona yari yari umwitero. haleluya. mbega hari abantu bamaze kubona umwitero. yego uyu mwitero ukubita ku madeni gakavaho. Yego. uyu mwitero ukubita kuri Yorodani gacikamo. Yego. uyu mwitero ukubita ku ngwari gakira. yego akira umwitero mu rugo rwawe. Yego. akira umwitero mu bana bawe. Hallelujah. akira umwitero mu kazi kawe. Hallelujah. akira umwitero mu rushako rwawe. Hallelujah. azananga yabana faya. Hallelujah. ananga yazone mata. Hallelujah. wazamuye haleluya. haleluya. kumama wakiriye umwitero. yego uyu mwitero wa kwanza aragaruka. Yego. uyu mwitero inyanja icikamo kabiri. uyu mwitero ingwara irakira. Yego. uyu mwitero urambara ukaberwa. Yego. uyu mwitero uragenda bikemera. Yego. uyu mwitero uraryama ugasinzira. Yego. uyu mwitero abakugwanya bava mu nzira. yego haleluya. yego haleluya. haleluya. ngo Yerisa yakira umwitero. arangije awukubita muri ya Yorodani. Yego. icikamo kangahe? kabiri abanzi baba bagiye gutandukana kangahe? kabiri ubukene bugiye gutandukana kangahe? kabiri indwara igiye gutandukana kangahe? Kabiri. uwo musogo ugiye gutandukana kangahe? Kabiri. wahagurutse ugazamura haleluya. haleluya. witegereje abanyegiputa turabatungura, urabitegereza bacikana igikuba, urongera urabahindukira ukuri ku magare yabo. baregeraga abisiraheli wabakuye mu maboko ya Farawo, wabambukije inyanja itukura, ko kuregera kuri Imana itanezwa.
mureke manze ndange ino message. Yego. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Sasa tugeze aho abantu babikeneye. Amasaha ndabona yamfashe. Yego. Kandi numva hari message iri kubyigana. Yego. Igomba kukugeraho muri aya materaniro. Hallelujah. Hari message yanamaze guhabwa. Hallelujah. Igiye gushira ibyawe mu bikorwa. Hallelujah. Hari message namaze guhabwa. Hallelujah. Yo kuzamurwa mu ndera. Yego. Hari message namaze guhabwa. Yego. Yuko gutwita ari nonaha. Yego. Hari message namaze guhabwa. Yego. Yuko kwemerwa ari nonaha. Yego. Hari message namaze guhabwa. Yego. Gukurwa igisuzuguriro ni nonaha. Yego. Wazamuye haleluya. Yeah. Ona. Nonaha. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Nakubwiye ngo ndi wicare ngo wagezeyo. Yego. Turi mu isaha yo kubyigana. Yego. Yukeneye igitangaza usa naco. Yego. Yukeneye umugisha wikonegita nawe. Yego. Wowe wicaye ngo wagezeyo mureke. Yego. Kuko twebwe aho turagera ntabwo turagerayo. Yego. Turacyakomeje mu izina ryande. Yes. Turacyakomeje mu izina ryande. Yes. Wazamuye haleluya. Hallelujah. 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 Abana b'abahanuzi bari kumukoba. Yego. Ngabasingiye wa mwitero. Yego. Bagira gute bari kubireba. Yego. Warusi ko Imana igiye kugukorera igitangaza abakugwanya babireba. Yego. Hallelujah. Uzi ko Imana idashaka kugukura ku gisuzuguriro mu ijoro. Yego. Irashaka kubikora ku manywa. Yego. Uwajanye ibyawe birekure ku manywa. Yego. Uwatwaye ubuzima bwawe burekure ku manywa. Yego. Hey! Yego. Bose babire. Wowe izo ndirimbo mwe muzireke. Wowe uwifashe mureke. Yego. Mukanya arangumbura ndakwituye mese. Yego. Ndakwituye. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Wowe utabyumva bumureke. Utakumva bumureke. Yego. Nuzunguza umutwe mureke. Yego. Ntabwo imodoka yemereye kujamo abantu barenze 10 cyangwa 20 biterwa n'iyari. Yego. Hallelujah. Kandi mbibutse ko ingingo irengera umurokore mu kudepasira hari. Yego. Igize gute? Irahari. Mose yabwiye Abisirayeli. Yego. Arababwira ngo mwihagararire gusa. Yego. Murebe icyo ngiye gukorera Abanyegiputa. Yego. Abanyegiputa mwarebaga. Yego. Ntabwo murongera kubabona. Yego. Waje uri kureba indambara. Ntabwo urongera kuzibona. Yego. Waje uri kureba ubuzima bubi. Yego. Ntabwo urongera kububona. Yego. Warasenze birananirana. Yego. Ariko uyu munsi wo kwa gatatu Yego. hari marayika uhindura ibyawe. Yego. Hari Elisha Imana izanye. Yego. Hari Elisha ugiye kugutabara. Yego. Ene manga yazana bayaho. Hallelujah. Perege yazama. Yego. Anango wa perifa. Hallelujah. Wazamu haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Umva Yerisa yegera umwitero. Arangije arababwira ngo uko muri kubireba. Yego. Uko mwansize siko ngimeze. Yego. Mumberuka ndi umuja. Mumberuka ndi umugaragu. Mumberuka mfite bose. Uyu munsi ni nje nyakubahwa. Yego. Uyu munsi ni nje ugezweho. Uyu munsi ni nje utahiwe. Yego. Uyu munsi ni njewe mabuja. Yego. Uyu munsi ni njewe bose. Yego. Uyu munsi ni wowe uraparika. Yego. Uyu munsi ni wowe uraja i Dubayi. Yego. Uyu munsi ni wowe uratanga oda. Yego. Wazamuye haleluya. Hallelujah. Oya hari abantu baje babaheruka bahabwa amategeko bahabwa kondisiyo ariko bagiye gusubira yarimo bari kuyatanga. Yego. Hallelujah. Hallelujah. Yego. Hari abantu bazi bari mu mazu y'amakode. Hari abantu bazi bagiye gutezwa cyamunara. Hari abantu bazi nta mugabo bafite ariko ugiye gutambukana na fiyanze wawe. Ugiye Yego. Yego. Hallelujah.
baguherukana mu isekoshi itarimo ikintu, baguherukana harimo ibyahi n'amazi, ugiye gutambukana amadorari, ugiye gutambukana. Haleluya, haleluya. Yesu arababwira ngo murebe neza, igihe cyanyu cyarangiye, igihe cyanjye cyageze, igihe cy'ikibazo cyarangiye, igihe cy'igitangaza cyageze, igihe cy'indwara cyarangiye, igihe cyo gusubizwa cyageze, igihe cyo kuroga cyarangiye, igihe cyo gutabarwa cyageze. Ariko wanda baruka zamura. Haleluya, 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 haleluya. Mbega wakwiyongeza ukazamura haleluya. Haleluya. Igihe cya kanseri cyagize gute? Cyarangiye. Igihe cya diabete cyagize gute? Cyarangiye. Igihe cy'uburwayi cyagize gute? Cyarangiye. Igihe cy'uwo mutwe utagira cyagize gute? Cyarangiye. Cyagize gute? Cyarangiye. Mubwire ngo ni wowe utahiwe. Ni wowe utahiwe. Ni wowe ugize gute? Ni wowe utahiwe no kwambara ibaze nziza, ni wowe utahiwe no kubana n'umugabo amahoro, ni wowe utahiwe no gukikira. Yego. Ariko wazamuye haleluya. Haleluya. Yego. Hanurira abantu batatu babwire ngo ni wowe utahiwe. Ni wowe utahiwe. Ni wowe utahiwe. Ni wowe utahiwe. Ariko wamaze kubyumva ko ari wowe utahiwe. Yego. Kuja mu murenge ni wowe utahiwe. Yego. Kuja mu rukiko ni wowe utahiwe. Yego. Gukundwa n'umugabo ni wowe utahiwe. Yego. Kugarurirwa amafaranga ni wowe utahiwe. Yego. Wazamuye haleluya. Haleluya. Hey. Arababwira mumberuka ndi umugaragu wa Eliya, uyu munsi ngarutse mugiye kuba abagaragu banje. Yego. Mu yandi magambo, abari imbere yawe nibatitwara neza baraje inyuma yawe. Nibyo. Yego. Nibyo. Sinzi umuntu ndi guhanurira. Ni njyewe. Haleluya. Umva ubuhanuzi ugukondesheje. Yego. Natitonda arahinduka umupangayi wawe. Yego. Haleluya. Natitonda. Yego. Arahinduka umugaragu wawe. Yego. Uri kugukoresha natitonda. Yego. Arahinduka ari wowe uri kumukoresha. Yego. Wera uyu mugoroba ahari Eliya yahavuye, ni wowe ugiye kwahagarara mu cyimbo cya Eliya, ni wowe Yesu ugiye kwahagarara. Wazamuye haleluya. 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 Hallelujah. Ibyo famiye yawe itakoze, ibyo so atakoze, ibyo mama wawe atakoze, bakuru bawe batakoze, barumuna bawe batakoze, ni wowe ugiye kubikora, ni wowe ugiye kubishobora. Uyu munsi yarapfa umusazi. Yego. Nibyo. Ngo yenda umwitero. Yego. Awukubita muri ya mazi. Yego. Amwaza aramwumvira acimba akamo kabiri. Ugiye gukora ibitangaza bitandukanye n'ibyo Eliya yakoze. Ugiye kugira amahirwe atandukanye n'abakubanjirije. Ugiye kuzamuka domene faria. Aya Panama. Ugiye gukoresha ubukwe butandukanye n'ubwo muri karitsiye. Ugiye kwambara agatimba abandi batambaye. Wazamura haleluya. Oya, hari umuntu witeguye kwambara agatimba katarakoreshwa. Yego. Hari umuntu witeguye kugenda mu modoka itari yasohoka. Yego. Wazamuye haleluya. Haleluya. Barangije barahindukira ngo Imana yari iri muri Eliya yagiye muri Elisa. Ntabwo uranyumva? Nibyo. Bigiye guhinduka. Yego. Aho bakwiteye umusazi bakwite muzima. Yego. Bigiye guhinduka. Aho bakwiteye nyakwigendera bakwite nyakubahwa. Yego. Bigiye guhinduka. Aho wacururije gahomba ugiye kwacururiza byemere. Yego. Bigiye guhinduka. Aho wahinduranyirije abagabo bigiye guturira umutwaro. Bigiye guhinduka. Aho wagendeye n'amaguru ugiye kwanyura witwaye. Ariko wanzamuriye haleluya.
ukavuga imana ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Mbega bihinduke. Yego. Bihinduke. 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 Yego. Haleluya. Bigiye guhinduka. Yego. Keya y'umugabo uyibonere ku gihe. Yego. Keya y'umudamu wawe uyibonere ku gihe. Yego. Igitangaza cy'abana bawe kibonere ku gihe. Yego. Amafaranga yawe yazire ku gihe. Yego. Indebe yawe nziza uyicaremo ku gihe. Yego. Uburiri bwawe bwiza ubujyamiremo ku gihe. Yego. Ugire ku meza ku gihe. Yego. Usohokere ku gihe. Nibyo. Ariko Yego. Haleluya. Zabura. Haleluya. ku gihe bavugiyeho ngo nduzamarana n'umugabo kabiri, nico gihe muhuriraho agufatanya akaboko agusohoka. Yego. Mu gihe bakurogeye ngo uzapfa utarongowe, irabihindura ikabikorera umunsi babiteganyije kutazaronka. Nibyo. Igihe bavuze ngo ibyawe bizatezwa cyamunara, Yego. nico gihe inzira Imana inyuramo ugiye kwishyura ibyawe. Nibyo. Imana ibyawe igiye kubikorera ku gihe. Yego. Ntabwo ndabyumva niba waje mu materaniro. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo abana b'abahanuzi Yego. basanga Elisa, Yego. baramubwira ngo databuja, urareba ukuntu uyu mudugudu ari mwiza, ariko harimo ikibazo. Yego. Amazi yawe, urareba uburyo naje nambaye neza, ariko mu rugo rwanje biri kurura. Yego. Urareba uburyo ngora akazi keza, ariko mu mushako rwanje rwarananiranye. Yego. Ng'abana b'abahanuzi baramwegera. Ndashimira abantu begeye Imana. Yego. Nayo igiye kumenya ikibazo bafite, Haleluya. nayo nirangiza igikemure. Yego. Ndashimira umuntu wateranye none, Yego. ibyawe umwanya bigiye gumanuka. Haleluya. Ibyawe wazambuye. Haleluya. Haleluya. Zabura. Haleluya. Baramubwira ngo amazi ararura, hari ibyawe byaruraga, ariko Elisa agiye gufata imbere zo nja. Hari ibyawe byananiranye, ariko Elisa agiye kujya aho byapfiriye. Yego. Agiye kureba aho byatangiriye. Yego. Agiye kureba inkomoko yabyo. Yego. Wazamuye. Haleluya. 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 Hano hari abantu baje biri kurura. Yego. Barahari Yego. baje biri kurura, byanze, Yego. byacitse, babuze inzira. Elisa arababwira ngo mumbereze imbere zo nja. Ngo arangije abavamo aja ku isoko. Ntabwo Yesu agiye gufatira aho bigeze, agiye guhera aho byatangiriye. Yego. Ntabwo ari buguha umugisha w'uyu munsi gusa, aragarura n'amahirwe yawe abantu batwaye, agarura igihe cyawe bakwambuye. Wonesta kore bonesha ya dana faria. Yego. Azamandago wazanimonia. Haleluya. Ndabona Imana yageze mu materaniro. Haleluya. Azamaporia. Haleluya. Arangije aja ku isoko, ashiramo umunyu. Yego. Aya mazi wayanywaga yapfaga. Yego. Mu yandi magambo, umwana wabyaye byaranze, ari nawe wamubyaye byaranze, n'umugabo mwashakanye yabaye byaranze, na telefone utunze ni byaranze, n'umwambaro wambaye ni byaranze. Ariko Elisa arangije aja ku kanunga, aravuga ngo witwaga byaranze agiye guhinduka ngo byaremeye. Aravuga ngo wari uwo gupfa, uyu munsi agiye kubaho. Ndatangaza itangazo, aho byapfiriye n'Imana igiye kubikorera. Hariya waririye n'Imana igiye kubisobanurira. Anaporias. Wazamuye. Haleluya.